ko te tako spremljam vsa ta leta, ko sem iz fana ratov nekako tvoj sodelavec celo na sceni, te opazujem in nekako mi zdaj najbolj funkcioniraš. Kaj te je sploh motiviralo? Pa si vesel, ko sem dala onih par kil dol, ne? Ker iskreno povej. We're going in there. Veš, kako je z bejbo? Tako da ti povem. Ne vem. Babe se počutimo točno toliko dobro, kakor dobro izgledamo, oziroma dobro izgledamo točno toliko, kakor se dobro počutimo. Torej je treba delati za zdravo počutje, v zdravem telesu in potem lepota kar pride. Če si ti dobra oseba, če imaš glavo na mestu, mislim, lepota sicer izhaja iz notranjosti, iz lepe duše, samo čista fizični občutek telesa in tega, kar si upaš dati ali ne upaš dati nase, izvira pa iz te samozavesti. Z Nejšo sem vedno zadovoljen, zato ker pove točno tisto, kar si misli. Mi, mediji, pa imamo radi ljudi iskrenega uma pa odprtega srca. Skrbim za odzivnost, eksplozivnost, dobro kondicijo, zdravje in se tudi pa z velikim veseljem dam tudi kaj tazga, a veš, da pa se ni glih treba bati, da sem razlila čez lasten pas, ne? A veš, to je pa tudi nagrada za to. Ampak si tudi ena redkih, ki pove tako iskreno, direktno, v čelo.